kuthikiriria uo Miru TV Jumaine ku nitite na mbere boya hiri ntuko ya muthia ya mweri wethatu mwaka ni 2026 kankwate weni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawa tiri mbabu na monanili wa mathithio ni Paul Ngojire na tukiamberia nteto cietu siasa cia mwaka wa 2027 ni cionekete kwa Chamwanki musemanio ni yowiti na mbere yura yukubanganitu kana yukarijwa gavana Omeru Reverend Mutumantu Ithingia kirura wodi ya Ntarume kirisibitari ya Nyambene level 5 ara siasa prabo kare musemanio ni yoba menerete bunene wari waziri wa urimi Mithika Linturi mwadikwezo wanteto Murithi waba no banganite riboti Tuirotongeria ne goma ndemu iye anga ine mukuru oka lelia bira womba kuona nyako kurikana nare mutongeria wariama mbona muntu akubwa arumira mutuma siasa cia 2027 ni cikite meri na kwambiriria igiteneri kwi mapema muno mbere mwaka wa 2027 jukinya cia gavana wa kaunti ya Meru. Gavana Mutuma amwe na njuri yawe na njeshi yawe yonthe icika iguhatanirite ne baumirite na kumeneria gavana sibara bario gatene na kuga ati bo gutingo kibomba kuritira antu ba Igembe ara bethiritwe bo kanite Mwanki ndene sibitari nene ya Igembe South babwere tutena Mutume atondo Ithingia tinga gavana Omeru ndibinga kwenda bantu de kungi twenda kuria na bantu tukuona gavana toro uturitira ngwe ibi bikaire tumusapoti okoje wakuma imenti bati atuge terere ote muntu wa imenti ukaromba gete munengera mukombe ya mukorore okeru wamba kombe ya mwana yo kumenya utongeria na mukorore okeru asante sana bantu tuteriara mutu atubatiania Dendo buria babwiri Bible yongweruo kanikiria kirowete Dendo kuria muntu wembe wethia wa biburu orekiria kintu wete pameneretie uria wari seneta wa Meru Mithika Linturi bakiuga gutingu gikinya imwe yawe yonekaga ndene ya Igembe na bakumuria nikienda akanenkera mutumaruo era mutuma stress ya tote kwendwa mushungwa na interview bingendo bawedadia Tuanto ba Meru reto na deputy president ombere tomba ko twatokero yanwe itore inenjo kwage tho emboroi wale agore angimaji yake siasa hii igwatite Mwanki katikatine karira gugwite ukwai na mushemano jwa maendeleo ndene ya sibitari ni ya Nyambene level 4 ni ara gavana wa Meru akuyite kurugura wondi ya mbere ndene ya Nyambene kwithirwa irio ya Ntarume nuntu bakwa sibitari iji itithero cina wondi cia Ntarume leo safari ya kupandisha Nyambene General Hospital iwe level 5 imeanza siku ya leo kwa sababu tunapojiandaa na kufanya mikakati ile ambayo inahitajika kufanywa ndio Meru Teaching and Referral Hospital iwe na bed capacity and other facilities zenye zinatakiwa ndio iwe level 6. The next level 5 ambayo tunajiandaa kama Meru County to ensure that we've resourced, tumeweka resources kwa hii hospitali iwe level 5 ni ya Nyambene General Hospital. Gavana wa Meru akija na rugono rwa uria ithe akuja kujire kana uria eterwo ni mwathani nyuma ya kumikia sibitari ya Nyambene level 5 na kwaga ward cia Rume Anthony bambiririe kuina na onto bobo atuge gisiasa na speech yawe yathira ikari o mukoro wetu Ithingia my father oro ore chairman
chairman wa Njuri Ncheke nationally nda aekwaswa emergency nda muyukerinda mureta agenda bwithwa first aid bambira mukorona kwenda wikirwa oxygen na arenda wikirwa oxygen ya mami gitandene kwatwe gote gitanda ke arume kendene ya Nyambene na Nyambene na Meru etwereye na tongeria kuuma 1963. Asante vijana. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Mirigoni ya Igembe mawa abo makazwimbita sio sora cheibao ibao bagera asura natombo gera chumbita sio sora bisa yo sora yombo sora antobe mbeto sora imbita sio sora ibaona bisa sio sora ibaone bisa sio sora ibaone. Na tuta na mbere na nteto cietu akariba wodi ya Thwana ni baringinje kiri kithomo nyuma ya MC wa Nteruji Mutui kurura mutarata yawe ya ni Ambasare kiri aritwa ba secondary ba kwa barabara school cia kwana akiaria Mutui kana Mutui na yanite cheki ya siringi ngirima na mwanja ya 50 kiri aritwa ba grade 10 akiaria Mutui na ataririti mawe ya kithomo na kinya kuwa besa guna kana ikaniria asiari murio kuloki no reti aritwa baraba gunikite na besa ikana na cheki kana basari kuditaniria bodene kiri mathomo yoni kenda bakaumbana mwandikweto wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja no inasio Irinjire maugire githomo ndene ondi athone MC ondi athona nji Mutui nombete kwithira kuria wira nombete kwithira ikira Japan Green Kendi Secondary School che ondi uchionde ana na ndombete kwithira kichirongira chonde na kumba kwithira kirira ruto ba fees eta mwembere yonde January mwaka yo twari na Athwana Elimu Fest ira yari education ndi mbere na kwina itwethire tuna mpango for kuma twkwambiriria 2024 yua kwa anabarabete chukuru chiewa na kimpango yote twaragia kurira na ba grade 10 fees ya tamwan na imbe chiretu thera turizite kuma kiri achore wetu kiwe Luishas so irwa ningwetanite na chukuru chia Thwana chionde secondary schools bikete becha na tukumba ku distribute ngiri mana mwanja ya 50 ngirima na mwanja ya 58 actually ngirima na mwanja ya 58 kire chukuru cha Thwana cha day schools kenda tumba ni kure ya fee ya tamwan ya grade 10 and then also tomba kwitha twikilia beche muki next time kenda no gembe chire chetiara no twana batane 250 barato bangite niko support so mwanika day secondary school Athwana secondary la Chadhurio Kibiro na Mweronkoro tukomba kwitha tukidistribute becha yu so achari arabari amenye becha yu twarire ira tuwita tukara ari mwanene ya mwana rito cukuru ibaremete ikwitha ikeno kio kumania ne thithari MC ombete kwithira kibwithia bakiweka okire githomo bunene itu muno no ntubwa ku receive support njega muno ya na Bathwana senior school kuma kiri mujumbe wetu MCA bwana Jim Muchoi ugorobari ware oturetera ngiri 500 na mugwanja na shilingi 100 becha yu bwana Jim apromisere ana grade 10 endira baya matanto kuna becha cia wita senior school arabera habari da fees yonde ya first term. Today the dream has become reality kiroto gugi kwa kikuria rebo ndokura bwana Jim kikyo kiitawa utongoria na utongoria bu Murungu akoete tanambere utethia Bathwana na tanambere utethia na utongoria Meru donto Murungu awekete for the purpose of this particular time. Kwa shule yetu ya Lachadhorio amesupport wanafunzi wetu wa kidato cha grade 10 na tumesema asanti kwa sababu ameweka ahadi aliyotoa mwaka jana kwa Education Fest ile ilikuwa pale Athwana na ameweza kutuletea pesa yenye itaweza kusaidia wanafunzi wetu wa grade 10 kuendelea na masomo ambapo amemalizia yote kwa term 1. Nikiripotera Meru TV kuma Tiani Adams Muturia wa Thirinja.
Iba sana Adams Muturia wa Thirinja na Antoba ribotu na njira inkinyaniro na tutana mbere na nteto cietu nkusania cia kisiasa atiatika MCs kaunti ya Tharaka Nithi no kasietete na mbere kuingia mpathukano kiumira atiatika MCs baramba kuwata mbaru gavana Njuki na baraba upinga utongoria bwa gavana Njuki rwarwa kirio ndiunga ya gavana Njuki kanisene Nteresa Marimanti isio mbunge kia Tharaka uti MC no umwe wa muthiatire MC wa kulotwa uraniza Karijage na theretere gavana Njuki akiwa MCs baraba upinga gavana Njuki pate kumenya ngweyo harawete kiri wathani bwa Njuki kutithirite kuri na migomo ya ritingwe ba mwingi na kiuni kunanilia ate kuri na utongoria boboya kuluki mukaririti wa budget urani murithi Gaturo Kinyawe na menerete MCs baraba upinga Njuki akuiwa ni batianiretie wondi sio ndagara waiguna na utariria Nkiluki. Siasa cha MCA baraba kuwata mbaru na baraba kuregana na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki no ithiete na mbere kuthukia mukondo gungi arantu winka ichakuruka gavana Njuki kuriunga wandini ya Marimanti gutire MCA no mogo kuma gicigo munge kia Tharaka kinya kia thoni giki arakiri barabara kia thoni giki aregwa MCA wa Koroto Zakari Njagi ameneretie MCA baba Tharaka akiwa kabata komba kuraithĩria ũruti wĩra bwa gavana Njuki akiwa kire thirikari no gutire aruti wĩra bagana kugome kiringithano na thirikari ira chingi. Acha niwaambie kuna vitu zingine zinakuanga zimejificha sana. Wewe ndio jitha waithite muno andu matemenyaga kana na cio ni wira. Andu aria makuthi magiuga wira utigwenderea in Tharaka Nithi county. Ni maroragia for example mauria civitali staff ni ega na meguma kwa michara. Wanawaambianga watu wako pale wameajiriwa. Uto tu vitu kidogo kidogo. Kuma gavana Muthomi Njuki athongere in this government. Mumwaisikia strike ya health workers ama wafanyikazi. Mumwaisikia mgomo. Angatota tindaga bathina. No murethi Gaturo MCA wa Karingani na mukaririgete wa kamiti ya bajeti ndani ya assembly ya Tharaka Nithi akiuga MCA baraba kumeneria gavana Njuki kaba atiganire wanditi wa bakuthura na kainde bakwaga baraba kathongera kiria karitha ino ciothe cia kwereria tatiga kumeneria gavana Njuki ndiga nkwira na moro kwigwa magikuthukiete kwa mari athuku ni buria indi acia chera kinya no ankinya mekishua mbokie kirato giaku ndege taimo mamie ndege bakentaka enda twathi twaruga mo anto matekone giakwa buria kina ruko bona kina nta riu ne buciacha ciikariu ndigitubitha ino wa muntu wothe ambiriritie gukubaka ntaka no twakura kwa urire Antoni agithigia gucoka na uga Muthomi Njuki ni mutho tumetu gatwitikireni tutiganukeni na ntuma ciacha kwenda gutubitithania na gutubira mbarire tio nikenda tumba gusupport agesa karia kiromba kari gutirera na kuwata mbaru thirikari nene wamwe na thirikari ya kaunti. Tuendelee kusupport serikali na njia ile kidogo uko nayo, support the government of the day, because kesho wewe utakuwa kwa hiyo serikali ukoambia watu serikali ipo inafanya kazi, iende hivyo serikali ya juu na hii nyingine ya chini. Kuma gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndegera waiguna. Na riboti ya Ndegera Waiguna ni twakanya kakunoka kabike Meru kia Nunu na Mary Mata insokerete na Nteto Nkiluki. Ng'inang'inene kia mutindo kangangi kore Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni haja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria bire na shama kumariko nerietu na bithuraniri na utiabo kinande
kuthuranira michemanio kana corporate event. Modern conference chetu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda. Nkoroki turi na free wifi, parking ya kung'ana na iri na ukaria. Gontu gwa kuthuranira biatho 80166 Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha. Nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku. Nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria. Nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo, tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tuwaita na mbere kurumira Nteto cia Meru TV na twita na mbere na nteto cietu. Abitha murungamiri wa kiama ya ithurano na mianka yayo IEBC kaunti ya Tharaka Nithi urani Mohamed Raka noretia kari kusiumiria na wingi kuciandikithia ya ringi kura harawete ni baikite mitaratara ya kwana ya kutira utungata ni bukinyanira maturene. Mwandiki wetu wa Nteto Dagara Waiguna na kulikithia ni abitha murugamiri kiama ya ithurano na mianka IEBC kaunti ya Tharaka Nithi Mohamed Raka areresete mibango na mitaratara baikirite kagitani gaka kwandikithia ringi kura kaunti ya Tharaka Nithi akiwa wandikithia bakura kaunti ya Tharaka Nithi bureregero kuthochia gitara mweri umwe. Anzisha mchakato mpya wa kupiga kura ambayo inaitwa Enhanced Continuous Voter Registration ambayo itakuwa inaendelea kwa muda wa mwezi mmoja.
na tofauti na wakati ule mwingine, wakati huu ni kwamba tutaweza kuhusisha watu wote, na la pili tutakuwa na mashine ama KIMS kit katika eneo tofauti. Katika mpangilio tuliokuwa nao hapa awali wa continuous voter registration, tulikuwa tunaweza kusajili wapiga kura katika ofisi zetu peke yake, lakini wakati huu tutakuwa na mashine katika eneo bunge zote na katika wadi zote na pili tutakuwa na mashine katika huduma centers ili kuweza kuhakikisha kwamba watu wote wanapata nafasi ya kuweza kusajiliwa kama wapiga kura. Akiweta namba ya nto baraba ibandikithĩtie taringi kura kaunti ya Tharaka Nithi gukinyika gitani gaka. Labda kugusia kidogo, tumeweza kupata kusajili watu wapiga kura 3,185 na katika mpangilio wa continuous voter registration. Lakini kwa wakati huu under CVR tunatarajia kuafikia wapiga kura 26,450. Hiyo ndio target yetu. Target ambayo tunataka kuafikia katika mwezi huu mmoja. Hii idadi ama hiyo target imetokana na zile idadi ya vitambulisho ambayo zimeweza kutolewa na kupewa kwa wananchi tangu miaka 2022 wakati tulikuwa na usajili mwisho wa wakati wa kura. Akiwa tayari barekete na kuira mashinja kubena kari kwe bandekete taringi kura akiwa kari kwe bomere na gwinge kwe bandekete taringi kura. Tuweze kuchukua advantage ama tuchukue nafasi hii kwa sababu tumeweza kupeleka mashini hadi eneo bunge zote na katika wadi zote ili iweze kuwa karibu to take services closer to the people, to the wananchi, kupeleka huduma karibu na wananchi. Na wakati huu itakuwa ni muda wa mwezi mmoja ama siku 30, na labda kuelezea idadi ya mashine tutakuwa nayo katika sehemu hii ni kwamba tutakuwa na mashini 52 katika kituo katika gatuzi letu la Tharaka Nithi. Hii ni kumaanisha kwamba tutakuwa na mashine 17 katika eneo bunge la Mara. Eneo bunge la Chuka Igamba Ng'ombe tutakuwa na mashine 18 na eneo la Tharaka tutakuwa na mashine 17. Na katika vyuo vikuu katika chuo kikuu cha Chuka tutakuwa na mashine 2. Na labda katika wakati huu ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru wanafunzi wa Chuka University, maana wameweza kujitokeza kwa wengi, na labda kugusia tu tumeweza kupata kwa muda wa wiki moja iliyopita tumeweza kusajili wanafunzi 915 katika chuo kikuu cha kuthithia ground breaking ya waki wa class kia ECD ndene Ntumburi MCK Primary School, na ni nyuma ya thirikari ya county kutoa finances iu na alwe neo tukuretete contractor na twathithia ground breaking. Skuru ije ya MCK iskuru imwe ya ira igo perform bwega ndene ya Kibirichia na ina population ni ndene muno ya ritwa. So riria batu approachere na njire kuromba classroom tutari na thina ya kubana ntu kwina thina nene ya ana baskuru ije nontu batekunganira irasi ne biria bari na kijana ndea na ba nini kabaromberi class kinya nyuma ya class tukendelea na mbere uchwa utethio bunge bura bomba kuonora baskuru ije nontu ni skuru imwe ria iri na igweta na iri igwatirite ntura ije ndiuga ibwega muno kiri the governor wetu Isaac Mutuma Ntwithingia ni untu bwa kwithirwa tukiara na iria tukarita ngugi na igeta bobwega twina keno kinene nya kwithirwa twina at least kwambirwa this class tukethirwa at least kwitena kuinyana na ndi twina gikeno tukamenya twakirwa kiraski tukendithwa bwega ni wingu njaga twathithirwe MCA kira tuge MCA bwega no tubwa kutegera ndene buri ukona Ntumburi itugwitia class jagiki twi mantu ja maingi atuthithiritie nde kuringana na uria onere twina population nene nona tukwenda class asieja na itia njushi nite twinka ke tukwenda kende atukonsinda na itukwira mwathani bwega
nontu bo tutegana ritho riake yao na karibaramba tumaira barabara ya ire watanithiti runkunu wita kathangachu wondi mukothimani bonanite kuria kwaniro kono ntoba kuthukanga kwa barabara ara bakuani yangarataniti uturo bona kinya biashara cio nindi ni bakuromba ngavana Muthomi Njuki na MC Luke Marengo kubalikana atũmĩri barabara ĩkũrũkagĩra mũroni wa Runkunu kũthima kathangacho wandini ya mũkothima iberecete Kenya maraba gũkũrũkĩra kumana na kũthũkanga kwa barabara chagonto gũkũ bakiwa drift ĩno ya mũro wa Runkunu nera yakirwo nĩ MC Nyaga Luke Marengo nĩomokire barabara ĩkũthũkĩra kuma rami yatigĩrwo kathangacho ũgoka gwaya kurĩte bikibiki ũgatigara mini woye magũrũ kũringa kũthima ũrũku kinya ku stress twathĩnĩre ũkũ twaga bantu tũthĩna ukaya kona drift yenge twekirwe muroni wa Runkunu enuna netwekete ta kithinjiro ituga ibwega sana nontu bwa gwikirwo ka drift yaku ntu twanyithirio gwitombeka nguoni kinya ko witukunja nguo lakini ndaga chenu thaino bwekari ukakwegwe tionerwo gume bungi nikabanga tare muntu agachira bungi bakuthi nontu gitumimbi ndaga chenu yenjukire saindiera yagitoka na saindino yagitoka twitamba na jiga barabara tianaga itiaurire wanandaga jokie jo twena tio hende inkoripota antobongo bawe ngariani ibarere thina wane munde tore barabara wanankaro wachobo tietikinyanaga inde bakiro mangavana wa kaunti Tharaka Nithi gũkũrũkĩra MC wa Nyaga Luke Marengo bathondekera barabara chagonto gũkũ hamwe na ndagacha wanakinya thirikari itokorombe kinyenaga yone totie kubera tanto tokwaria into chiamana baye bone ti kuruka zukuru ya mwanki kuruke ere kuruka zukuru kiorwe kuruke kwa ndeta bathare bwana Muthomi Njuki nienda kuromba tesima gutiero gatiga weto babu weto ugeto babu weto kinya anagwari taya mtu kuheshimu bwana Marengo na turutite bwega lakini bwana Marengo karithe kanduti kawa twekire no tutigeria ira ure ne muno sana baiburu bai tari na mheshimiwa waku ngabana wewe tukure yigariru ntwendi atwekire o mpange gego nontu thari wachoberia yigareru bandira nto aragwa tutigire ikwenderekerie na gutie na wega buri oko unana batikumba kuma bwa pore mbiko bathiba kioru primary na bathomagira rembiko na batikuma na kwa gwende tabathara agwa tutigire mbe ntuko jitigino ciaku njo tuthirekerie nontu ntugo na twakethairio ngene tutharimite na mbura lakini thariri twakethairio bietu na twakamata na mbio na migongo mwanka na ara miere kuma kathangacho wandya mũkothima gĩcigo mũgeka Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtũ kambĩta ndagara waiguna Ibaya sana dagara na kariba kaongo ni bamenerete bonene ngavana Omero Reverend Mutumanto Idhinge no ntoba kuwa barabara yo ya kuma gitune wita kaongo mwanka mudharene mitongo irienda marimba kulokini bwete mwakene yongiri yili mirongo eli na mwanja kabasi nsi otongo dio bakubwa kaita kani kenda bakona maendeleo Jeffo Gituma no banganiti ribotie nandi akariba kaongo ni baumirite kuthumbia kumeneria na guturanga makutho utongeria bwa governor Reverend Mutumanto Idhingia na ni nyuma ya ntuku ya kiumia kuga barabara kuma gitone kaongo gwita mitungu ni maromba ithirite kienda nontu barabara iri na malinya ja manene kinyangari chithirite ikigwaku gitumia kariba guntu guku nandi baumirite na muthuro jo munene na kumeneria governor uju batwikira twina batakyo ibatu tuthithirwe njira kiguru ja iki kiria ja kiagwithirie kienda kugwithia kinyangare borichi kiumia kithiru aja tuthithirwe ni ngari itige kugwa ngari ithatu icigwite kuu na ciitwa oku na ndi batu turiuga atiri lekana mantu ja ngabana kwaria kuga mantu ja maromba kana